گهدارین رادیو وون این هیجا لسر پیلا 88.5 و تماشاوان و شوپینرین ما لسر روپلا ما فیسبوک و کانال یوتیوب دما و خوش به خلک کنو یا برنامه روجوا وون سلاوی من و سلاوین گروپا کار جبوه. دما شر و پفچونان ده جواک چوا دکاره خوش رامان توندرو و توریستانه رزگار بکه. نقاسم دما گوهریم لهمبری ایریشک کومن تروریست بی. رولا رخصتن جواکا سیویل و سازی انتکلدار دوی واریده چیه و چاوا دکاره جواکه بپاریزه هفوالاتی و پیکاتین گود هندری وی جواکه تدجین چاوا دکاره وان نیزی هف بکه. مجارا وی خلکه یا برنامه یا ما امی میوانی خوره گنگشه بکن لی پشتی وی نافبرا کرد. گهدار و تماشاوان انهجاج و بهتر امرونی بدن وی مجاره هان ایرو عباس علی موسى ریوبر پروژه سی وی ای لریخستنا دیموس لقامشلو میوانی میه دمات خوش به عباس تو بخیر هاتی. دمات خوش به. عباس دسپیک تو کاری به لسر پروژه هان به آخر پروژه چی و چوای. بله شخوا اف پروژه ها سر تکسکرنا رینین جیانی سر مسألة تكوشين الهمبر راديكاليزمي تعزيز إيجابية الحياة لمكافحة التطرف العنيف أف بروجيها سر دم دريج سر تخبتن سر عن سري صال ونيفا كيمي سر بخبتن نيزي صالكي درباس بوا خباتكي السردكن خباتا مجي لسي دفرين سركية بيجن الهريمة جزيرة لرقاي وديرا زوريجي كارتكن اف پروژه هان راست سر مسئله تکوشین الهمبر رادیکالیزمی تخبتی گلک خبات مدویالی دکر ام تخوازن وک استراتیجیه که آوا بکن الهمبر ام بیجن و مسئله ایگو تعداریک لجیانا مکرنا شکستنک کرنا ناو براوی دیان. إيش هو وقت عاديش يعني السيدة فرابن يعني السناسرين بيجي باكرو روجلاتي سوريا يعني مجارين من بكرن دست ويشبي يعني تاني مجارين ويدناف جواكي دبن بيجي مجارين ويشالاكين جواكي چاندي ويهبن يعني بله شخوا خباتك بوا او خباتها بچرنگي بو ما خواست ام سر دخيزا ام كاركي بكن ما تخواست بيشي ام داليه گوهرتن هندري مجوية في جواكا ها الآلية مسألين إيه جريداي بتعداريا فكري راديكاليزم السر في جواكا ها ياجو أم بين برنجة كي باقش بهفرة دجي أم تخازن سر في كي تكذبكن أم بهلن بيجن بوعي جواكي يعني بهتر تيجشتناوي زيادة بالهمبر و تشتين ني ايجو تعدل جواكا مكرن ايجو شكستن برداني ده هجر ام بحثا رقاي بكن نجزود رزقار بوج ريخستنا داعش هروها ديرا زورين بحثا صالوني وكيد كن جو رزقار بوا وهروها شخوا هريما جزيرة جي قالك يعني بيجن بشكي في مسألة اللي بون تعداريك اللي هات الفيالي جبر فيكي هناكي أفكار هستيارة زحمتية وهنا جو أم كاربن أم تشاوا كاربن نيزي جواكي بن أم نرخنا ناف دبشين قول همبر فكري راديكاليزمي راوستن بيجو ام بيجني دبي ونجي هفباري في كنا هفباري في جنهين يعني راستي بيجن بي جواك نجنه كار لي تعتاريك شدرفا ام بيجن لي هاتيا شبر في كي جي ام دخازن ام تشتكي استراتيجيك افاكن د تحمو چالاكي خود ايجو ما الدار خستي ام بيجن نامك هبو جو ام كاربن ام هن ام جروبنا آوا بكن اف جروبي هان ام حتى داوية في بروجيه ها ام كاربن
ام کسنا آوا حاضر بکن گو او کاربن او نامه راجن یا مسئله ارینین جیانه تکز بکن او بخوا و استراتیجی راکن کاربن البروا مثلا راوستن کاربن رولك اريني برنجكي خوشكتر بليزن بري ببيجين انا يعني اف جواكي دي بحبك زحمتي جي هفيش بر جوتنا تيكوشينا لهمبر ترور يا راديكاليزم جي يعني بيتشكي بكسي نتيجه هشتي بي يعني اف جوتنا هان الجومي بيتشكي جيران بي يعني ام ببيجين او جواكين جود بن بيجين دسلاتا داعش دمكي مابون بيشتي رزقار كرناوي ام بيجين جواكي جونكتن بن كنترول ودسلاتا داعش دي يعني نرينك تم هي دبيجين او كسانات تواهي داعشن يعني وتقاف بي افيدن ام بيجين ازموني وان كسابين جن وان كسا وقت تيكليك شباب بيجين جنوبه هفدو ناز بكني بله براستيش خوا افرساها يعني افيا جو ام السرانسري في بروجي ام السرت سكن شخوا مقافن فيالي دافيتن ج دسبيكا يا دسبيكا صاليد يا مبيجن بي دما نو اف مثلا كورونا دسبيك ربو مجي قافن تافيتن في بروجي هذا كامبينك ما بنافي جنوروز حتى اكيتو هبو اف كامبينها ما خست ام برنجكي تشيكن وهم ام فا نرخي خوا ام بدن بيش تكسكرنا ارينيين جياني ام بدن بيش ام تيكشتنا ملت جي زيد بكن ما خست ام نامين جداجي ام بدن خياني كرن جو مهشت كسن جرقاي وجديرا زوري جو بلكي باكيتو بلكي بنوروزي نبيست بون يا يعني بلكي پیروزباهی روکش روزا نشاند بونج حوال کی خوره یعنی ام بیجن مهشت ما پرک آوا کرد نوا کساده ده و کمپینا هذا قالك فيديو قالك مشاركات جاليه هلا ديرا زوريجي وج رقايجي ايجو بلكي تبيجي ب 10 سال ديجي بلكي باكيتو نوروزي بويرنجي هاند بيستن پیروزباهی کرن دریا و کمپینا هار براستی مدی بچاوا به حوجداریا مبچه یعنی حوجداری یا هری گرینگ او گو ام هفدو ناس بکن شخوا وقتی بحثا تیکوشینه که الهمبر رادیکالیزم یان تروری ام دکن ام بحثا تکسکرنا لسروا نرخین ای ارینی جیانی دا ام دکن یک جی او ام هفدو ناس بکن ام شخوا پروژام ام تخوازن ویرنگی دام بخبتن ام تخوازن استراتیجیه کی چیکن گو اف کسی بمره کاربن برنجكي خوشك برنجكي بدو نزيكي مثلا ابن او مساله ايجو منزيكي هفتكن او بخاء ايجو منزيكي مدوري تروريتكن مدوري بيجن بفكري هشكتكن راديكال ايجو غير خو قبول ناكن يعني عباسا ببيجن دما شرو بفچونان ده نخاصنا بيجن لباكور وروجلاتي سوريا روجافا وايريشين داعش وداعش يعني بيجي قال لك دفرجي كنترول كرن يعني او بيجن تيجها تروري درتكفي بيشويا وجواكي جهف دخين براسي ادورده ام بيجن رولا ريخسن جواكا سيفيل يعني دفيرو شاهاند شي جريك شبكن يعني بيجن هيك او بيجي او راغاندجي بهف جريداي يعني لغوري نارينا تا لغوري شوباندنا تا يعني رولا وين بيجن دهري مامد تشاوا بو حتى شي استيل بله شخوا دما بحثا راديكاليزم تكن وك برنجي خوي لشكري هري تند دما بحثا يتكن ام بحثا تشتكي تكن جو ايدي رولا نراغ هاندني ونا جواكا سفيل ولو او رولا ولو خشك نكاري بسركفيش بر مثلا عسكري تكفن مسألة ده وام بيجن بي هزين ما لشكري او الهمبر واسكنين او تيكبرن دما امتين ام بحثا جواكا سفيل تكن راغ هاندني وادكن ام بيجن او ايجو كاري ايدم دريج واتي خستن او جو دما كاري لشكري تمام بي خلاص بي جواك تناخد ميني وي چاخي جبوي ام في جواكا ها بباريزن ام نهيلن تعداريك بجهيدا آزاري بجهنيدا ام بهلن پشكي في ترورها يعني
تبکێنەکە هین باندۆر لە کەس نادبێ ji بۆی داهداریەک لێنێ دوێ دەمێ دەشخوا کارێمە دەست پێ دکێ شخوا ئێمە جیواکا سڤیل دەم دبێژن ڕاگەهاندن یەک ژوا ئەو ژی دبن سازیên civaka sivîl bi rengê xwe ew jî dixebitin karê ê herî mezin ême got em karibin em gavna em bavêjinin bihêlin ev civaka ha ya got herdeke paqij tê de heye got em tovekî baş tê de biçênin got şixwa berê civak paqij e em dixwazin em tiştina em tekez bikin em bêjin bê em gavin xweşiktir bavêjin got em bihêlin ew tiştê ê got dibe got bigihême têk herê yanî divê alî dest bînim tiştê heta çi radeyê bê kar bûyî ya nebûyî derînam de karek bûye belkî piçek bê belkî hêjêr divê lê karek bûye belkî ev rûniştina hayek ji wa karaye yanî ez bêjim bê 100 kes li me guhdar kê 5 pê bandor bibin ez bawerim wê nameya me bigiye yanî em dixwazin em hêdî em kar bikin ev karê vî rengê hanê em bêjin bê bandora wî na hêdî lê bandorek xurt dilîzê ez bawerim kesê ê mer dixebitin yanî çi xebatkarê ê dîmos bin ê got li Reqayê û Dêrazorê bê û çê kesê ê got beşdarî karê me bûyî ez bawerim bandorek li wa bû yanî em şixwa rengê xebata me jî ew renge got em dixwazin kesekî beşdar bikin em bihêlin beşdar bê heta talî yanî şixwa proja me de çi xebatê em dawîtînin em wek istîmarena din va kesa û heta çi qasî hûn dikarin bikevin lejneyê me de got hûn karibin piştre hûn xebatekê bikin yanî rengê projeya me ser sal û nîvekê lê em tiştekî stratejîk dên got em ji wilo bêtir jî bixebitin yanî got em bingehna dênin got em karekî dem dirêj divê alî de bikin tiştekî stratejîk got karibê va nirxê ê civaka sivîl nirxên ê jiyana hevbeş ê yanî em bêjin ê erênî civaka sivîl de em dixwazin wan nirxa biçînin û em tekez bikin ser wa jî berê Ebas em bibêjin anawîn jî wek rêxistina dîmos em bêjin hin rêxistinên dijî civaka sivîl em bêjin hin dezgehên ê ragihandin û rojnamegeriyê yanî piraniya wan jî yanî di van projeyê em bêjin têkoşîna li hemberî terorîzmê yan radikalizmê jî yanî dixebitin yanî projeyên wan hene em bibêjin çima yanî heta ana em bêjin wek hevkariyek di nav wan çê nebûyê yanî bikarîbin giş bi hevre yanî xidmeta vê projeya ham bikin yanî ne herkes bi tena xwe yanî giş bi hevre bin di baweriya min dest bên belkî karekî bi bandûtir jî çê bibe yanî belê şixwe wek rêxistina dîmos bêjin tecrübeka me divê alî de heye destpêka me ev xebata ha da pêş beriyan ha jî yanî xebata me beriyan ha jî kirî me gelek em bêjin bê me gelek sîstemek me ava kiriye kesin şûreka bi me re hene şûrekaên hene me ji zû dibar kariyê em bêjin bê heleqatên nîsa jinin hene birêxistin kirîne buwar dixebitin hinek lîcanê me hene lejnet eman el-ehlamiya lejnet teezîz el-thîqa beyn el-mukewinat gelek lejne me ava kirine beriyan ha me nexwest ji boî em karibin karekî pêştir bikin wekta anî ziman dema got kar hevbeş bê bêhtir bandorek xurttir dilîzê yanî wek sîstem em vekirîn em dixwazin xebatek bêtir bikin her wiha em tiştekî niha dikin jî pêş jî dibe got em hin şerakatin dij yanî din jî ji pêvî ev karê ê niha bûyî jî em karin em pêşxin şixwa karê ê civaka sivîl hevdû temam dike yanî dema got bi hev re bê bêhtir bandorek bêtir dilîzê lê nerîna min de ew karê ê dibe jî dema got bi rengekî xweşik dibe wê bandorek zêdetir wê kar bê bikê ev nirxê em pê dibakin ji ber got ev nirxê hanê em mitifiqin ser va nirxê ê got em pê dibakin ji ber vê yekê arman jî em bêjin bê
نزیکتر بێ ئارمانج بهتر یەک کارێک بگهێوەی ئارمانجا یا جواکێدا لێ وەکەم معانی زمان ئەم نها هەر خەباتەکە ئەم دکن دوی واری هادە ئەم دخوازن ئەم کەسنە ئاوا بکن یعنی ئەف کەسی ها ڕەنگەکی ڕێخستن کری بێ داکار بێ گاون بێتر باوێژی تبخۆزانێ بێ باندۆر سەر هەر کەسێک کاری باندۆرەکی دۆرا خۆبکلی دەما برێخستن کری بێ کارێ برەنکێکی بەرفەرەتر بخە بتێ کاری گاون ولۆ خورتتر و چێتر ئەم بێژن باوێژ. بله عباس موسا برێڤەبرێ پرۆژەیە CVE یا ڕێخستنا دیموسێ gelek spas îro bejdارî bernameya me bû. Gelekî spas. Guhdar û temaşevanên radya Von em gihiştin dawiya xeleka xwe ya bernameya Rojava Von hetanî xelekeke din hûn bimînin di nava xêr û xweşiyê de.